थगुल्लुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निमेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41634700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खनबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया क्षेत्रते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जुजुलोपा समुदाय संचार रेडियो उपत्यका चेना सफटिकु मेघार नेना चुना डिपी नेना नि भाजु मेजु पिन्टर दुनुगुला निसे लस्कुस नेना चुना फुगु उडास ज्याजया निसव जिन्चाको बोस अवश्य न ठौ उडास ज्याजो दिस निरन्तर रूप न्याका वइचुनुगु निसव जिन्चाको बो तिनुगुडु ज्याजो उडास ठासट उडाटेको गतिविधि उडाटेको मसिका उडा समाज यन्त्रु विभिन्न ज्याजया जानकारी बिगो आजुको ठौ उडा समाज नेभयको ठौ जो उपत्यका चेना सफटिकु मेघार जे परिकल्पना को ठौ ठुकु ज्याजो न्याउन चमो जुल
चिकपिङ यानि निसो जिन्चाको गुजाजो न्याकचनको दौरान हन नेपाल सरकार कने निसे निषेधाज्ञा लकडाउन या घोषणा या कुटो निषेधाज्ञा थाजत हन जि छे चुना ठाइट मालिमाको अवस्था दु कोर्ने दोस्रो लहर चिके क्याम्पुको लहर गाड होजौदु यदिने थमिस्ता गुक्ठ सुरक्षित याको खे चिकपि सचेत दिसरेको इना आफ्नो जाजो उडास मार्फत याङ चना बुझल जाजो उडासले दिस उडाटेको गतिविधि उडाटेको मसिक यो चुना दौरान कोरोना न सम्बन्धित ज्याने दिस आठो ज्याजो त यकिक विधि पुटायाको जे ए जुने जे सुनु उडा वर्गत कोरोना थे जागु क्याम्पुको लोचो न सम्बन्धित ज्या जौदो कोरोना पर संचित न बिगु ज्या जुन दिगु खस त उगु फुक्क जानकारी पिया उडास ज्याजो यकिट ओ सूचनामूलक ज्याजो देखिट चिकसा ग्वालियर दिगु आशा भलसर ज्याजो उडास मार्फत चाहिँ चुनु जुल हन छगटाइ चुना इले बिले चिकपि बन प्या उन्या छे वेले चाहिँ साबुन लासले लिस सैनिटाइजर लिस मास्क मदिक कटय दिस मुहामकमा छे प्याउन मदित जी इना पेसे लकडाउन यात निषेधाज्ञा त बालक पालन न ठगु जीवन यापन न दिसल ठड सुरक्षित न दिसदैगु इना पेसे ठो जाजो झकी पाके हुने त येपु संगु अलि लोको हागुमे अलजि थमे सकल उडा वर्ग या स्वास्थ्य लाभ या काम नसे सकल उडा टेट दिसन चना बुझ जाजो उडा से दिस संजक माया के मारे पासा हो पापी मिसाया तमावने kami begin tlater thokha radio patteka chena softiku mega harja taranga jajo uda satha sata uda teko गतिविधि उडा टेको मसिका उडा समाज जुंगु विभिन्न जाजो जानकारी उडा व्यक्तिना पखला बलसे वेक अप छ समाज पेचुंग योगदान चर्चा परिचर्चा यासे झठौ उडा से जाजो या निसो जिन्चागो जाजो चिकपे यने आइचुन उजुर अवश्य न ठुगु इले खलाय मासा आहन जे कोरोना या निकौ खुशी अथवा दोस्रो लहर रका छि वे चुंगु नेपाल दुनिया कोरोना या महामारी को
ठाउँ वैको सुच जेगु न्याने वइ जंगु एजुन नेपाल सरकार कने निषेध आज्ञा जारी आगु उगु निषेध आज्ञा त तिहा बालक पालन या शेषक बर प्याम होए अझ के दुनिया ठुसी दे कोर्नला युवा पुस्ता पि अले मस्तित पामलक लोचा कै रगे खुसागु बुख जंगु एजुन टफु खैत बिचाएर थमिसा ठट माला छे चुना लकडाउन त पालन या रेगु इना पेसे याजो उडा सया आथि नि नापंगु बोडा सत ठुसी उडा समाज याको वइ जंगु उडा बिदि बियारे बारे खन्छ उजल ठौ सकले पासा प्रेमिला जुनार पाखे ठौ जि सिकपिन्ट उडा बिदि बियारे छु ख हेबेट नउजल रास सकले प्रेमिला पाखे नेन पाखे उने उडा बिदि बियारे ख जाजो उडा से जेजो स रक्षिता जजल्पा ठाउँ उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत सुसिना खुला दुख्नु या मागो खुला या बारे छु खन्य ठन्टेना सुसिना खुला दुख्नु या मागो कर्मकाण्ड काज क्रिया खुला ख ठुगु खुला या छनु न्हे छे सुचुकुचु याना मोल या लुसे देना छेनिसी याइ खुला बले प्यो ठैम वसी मेसा क्यापी सक्सा सखामा ठुकुने बनी न्याटा घासा ओ छेला तया छेला बोयामा ठब्ले गुर्जु फुकित मितम छसे वाम सौसाम पिचावाम नेनमा तबि सक्सित ल्याबिया छेल बोया बोन्य चकी सक्स्या बोड्य छाटुनकी मेमेगु घासता तया नकेगु याइ छेल बोनी याना कने खुनु गुर्जु विधि पूर्वक कलसाचरण मामकी पूजा लेशिवा जोलो पूजना लोकोत्तर पिण्ड जाप्य थे सिधेका लोकेश्वर बाचैते दुठा पियो वना लिहा वया पूजा चोनिमा पि सक्स्त चिब्बोगु निस्लाबी ठुगु निस्लाग हे कोखा छप छप न तै बर्खमा पिण्ड मासुगु मो तैसा मे पिण्ड यांगु मो तै ठुगु न सीम मनो खुशी तरे या ठाकुया चोनि दैगु धारणा गठौ खुलाया पूजा याना पियो ठया गुर्जिया त डुंगा चट वो खटुगु वस डानियै ठुलिसिदे ढुंगा क्याम ह्या पिसङ गुर्जिया त निस्ला बिया सिनटी अले कुश पूजा न्याग सोना पूजा यही पिनी पूजा चोनी मापि सकले चोना पूजा हिकी सिडल की कुला बोन्याचका सक्ष्या समय नै बनी पूजा चोनी मापि सक्ष्या जभे नया कलावमा तर ठाउँकने समय नैबले हे धौबजी जिपन्थिया कलयागो यान हगुडु बनी म्यामचा भिनामचा फुकिट सक्सित जाभे नकी ठोकुनु सुठे म्यामस्त भिनामस्त सम्झी खलपि स्यान्यापि 30 पिसम पूजा ब धौ मरी सिसा फुसा तया पेने छावे गुयै ठोकुनु प्योथे त आगम बोजरे याइ बले जोगी बो छबतया सु मवनी था बाटा टोपिया तै छुई लिपा पिखा लके वयाकी नापसा ठोबो ट्वाजन कावैको ख ठ्वे चले सुसिना खुला याबले छुछु यामा गुप्त विधि व्यवहार यामा ढैगु बारे नेपाल सम्बन्ध 2019 साले उडा समाज पिकागु उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहारीय नियम ढैगु सपोचा सुसिना खुला याबले म्यामस्त पिनामस्त व फुकिट निम जगत चोना ज्या कोचा के टका चैटगुडु तर नेपाल सम्म 1131 चौला गास दशमी शनिबार खुनु पिडंगु उडा जातीय मृत्यु संस्कार सिसा निछे दक्षि तकय विधि व्यवहार ज्याजो सफुचा नेटना ट कठ खुला बले या मागो ख ठुक्ट न्यबे टगुडु खुला छन्य छेलागु यागु लट्यापले ठेटु कलसाचरण मामिकी पूजा याना लोकोत्तर पिण्ड ठेगु हलो जो सकले लट्यान ठेटु जोरे जोर जाम यागु भोजन या निवो कल वाके छै बहनी म्यामचा भिनामचा फुकिते त 30 पिण्ड जाबे नकी ठोक्ट सुसिना खुला याबले उडा समाज पिठंगु विधि व्यवहार या नियम सफ्टी नेटना टठे जगै या त छि सक्सित उडा समाज इना पियागुडु जिएको सुबाद चनचना प्रेम हिरात लटर जुयाट वेकन उडाटेको बिडिबियारे बारे छिरे जानकारी भेटले उडाटे छ यामाको बिडिबियार बारे वेकन पुङको छिरे जानकारी भेटे दिछन उडा समाज छिराटको बिडिबियार पुङको छले उडाट भाषी पमएको यही खरेको दसु फुकिसित बिरेको काम नसे पछाको डिपा पके भने डिपा रुका ठुकु आयो उडाको टिभी जनावेको जी बुखाय रुपे जाजो उडासा जाजो जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय
ग्रान्डी सिटी हस्पिटल, ज्योति भवन, कान्ति पथ ये। टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. मेरो सुपर कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो पानी पहिलो पहिलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो निगा खुसी बसाको डिबाटुका हानासका छिन लस्को छन छन ज्याजो क उडास जिका छिकु जय झकामी बिखेन लाथर अवश्य उडास ज्याजो आछि निकाको बेठन उडो निकाको बोठा सता उडा गतिविधि बुखय रुपटे होइछ नगुर बुखय बारे खना माथे दिस तिसी उडा तिस यन्त्रको बुख उडा तिस यन्त्रको ज्या उडा समाज नपा आपद दुगु गुंगु ठर जो खला पुचन याका चंगु बिबले ज्या खय जानकारी बिगो आजु कया जिस टुबु उडा गतिविधि गो न्यबे चन नगुर तजले जि आ उडा बुख नेनि पाखे हुने चाकर्मी प्रेमिना लाथर पाखे लुटुपुनिया लुटी व जामा चोए तजिगु मेला नेवा तसे ठिठी इले ठिठी कठया पर्वत हनेगु चोले विशेष रूप चैते लाइगु लुटिपुनि न हनवै चंगुदु नेवा समाजे पुनिया विशेष महत्व दैवै चंगुदु सा दक्ष छिन्यु पुनिया ठाठावे विशेषता दै चंगुदु लुटिपुनि ब्ले विशेष याना लुटिया नि निधा लो हिटी स्नान यागु प्रचलन दु नाप ठोगिए प्रांगणे चना गुभे न्याके न चलन दु ठुगु पुनिया चले जामा चोए चैते विराजमान ज्याचोपी दय दर्शन पूजा व आराधना याना नेवा संस्कार संस्कृति याटा नेवा तसे प्राथमिकता बियावै चंगुदु लुटी पुनिया मेला श्रद्धा भाव पंका उडा तसे न सक्रेता केना बुटिकै वै चंगुदु सोनी गया नेवाट गु गएको बानी मडुगु अवस्था दक्ष छकजको जुसान पूर्वज पिस लुटी पुनिया दि खुनु जामा चोया गु गएको चलन डेका वंगुदु ठुगु दि खुनु जामा चोया ची भाले देवा चाका देव प्रति आस्था बोलंका श्रद्धा पंकेगु जान यान चंगुदु ठुगुडे कोरोना महामारी या प्रकोप याना लुटी पुनि खुनु लुटिया मेला स्थगित यागुदु लुटी पुनि खुनु न्याकीगु नाम संगति पर्व महायानी वज्रयानी पिन्सन लुटी पुनिया दि खुनु वज्रयानी ते तजिगु तुटय रूपे कैवै चंगु नाम संगति पर्व न्याकेगु जान यानवै चंगुदु नाम संगति पर्व या झोले नाम संगति सफोय पूजा आजा ठुकिया व्याख्या विश्लेषण या नाप पाठ यागु जान यानवै चंगुदु नाम संगति विशेष रूप ठिठी बहा बही व वज्रयानी नेवाटे छे छे पूजाये लिसे पाठ याना वै चंगुदु उड्या समाज मिसा पुचया नकिया का मन्टा उड्या समाज मिसा पुचया नकी मेजु कीर्ति तुलादरिया थाइल्यान्डे चोना चोना डिम तरिखम का भाजु पीडया रजनीशमान तुलाधर आका जाका मडुगदो ठुगु दुखया इले छेन्जा पिसन नुगची फेमा ढकान भगवान समक्ष प्रार्थना याञ्चना नाप मरुम सुखावती भुवने बासलामा ढका उड्या स पाखे कामना न याञ्चना उडा बौद्ध तसे हना बना यान तम ताराड्य महायानी वज्रयानी उडा तसे ठिठी बौद्ध द्यपि माने याना धर्म प्रति थागु आस्था न्यबेगु यान वै चंगुदु ठुक्ट उडा बौद्ध धर्मालम्बी पिस ठठगु दीर्घायु व सुस्वास्थ्य या कल्याण जीमा ढका ताराड्य न्यने चना तारा पूजा यागुन प्रचलन दु नाप छे छे तारा सत नाम पाठ यागुन चलन दु उडा बौद्ध तसे तारा द्ययत तस्तो हे उच्च दर्जा तया हन बनायन चंगुदु तारा द्ययत नेपाली जक मखु तिब्बत चीन लगायत देशे न तस्क श्रद्धा तया आदर यान वै चंगुदु पूर्व एशिया या ठिठी दे यंग भनन सत्य रूप कठ तारा द्ययत पूजा यान चंगुदु नेपाली विशेष याना चलन चल्ती तुयुम तारा व वम तारा द्ययत माने यान चंगुदु ठन्या इटुम बाहले ठुपी निम तारा तारा ननी विराजमान याका तगदु
थन डुम टुयुम तारा श्वेत वर्ण धर्मचक्र महाशान्त ताराया नाम प्रख्यात ज्याचोङ दुसा मेम आर्य ताराया नाम प्रख्यात ज्याचोङ दु अठे थन डुगु डेगले प्रज्ञा पारमिता देविन प्रतिस्थापना यान्ट गुडु नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बिते विशेष याना नेवाटे गुला टुटा बनिबले सचिव च्याम तारा डयन ना पाठ याग्न प्रचलन दु तारसत नाम स्तोत्रे वर्णन यान्टाउ कठ तारसत नाम या व्याख्या पोटलक ढ्यागु पर्वते जुगु खनिदु सचिव च्याम तारा पिनुगु पाठ याट धासा धन धान्य आयु वृद्धि जिया रोग मरेका शरीर स्वच्छ जुई थैगु जनविश्वास दैचोङ्गुदु आयु व आरोग्य उत्पत्ति जुइमा सर्वसत्व प्राणी या त सुख वृद्धि यामा ढकान ठुम देव पिनुगु आराधना यान वैचोङ्गुदु आर्य तारा देवी या त प्रज्ञा युक्त जिया प्रज्ञा पारमिता या रूपे कै चोम पृथ्वी लोके चोपी सक्षिगु निन्ति मातृ हृदय डुम कर्णा बिलबिली जाम लोयलाका भीम धन सम्पन्न व यस वृद्धि राग द्वेष मोह छे याना बिफुम दय रूपे कागु यान्तगुडु भक्तजन पिस ठोहे उद्देश्य पूर्तिया निन्ति हे ठुम दय आराधना याना पूजा पाठ याना चनिगु ज्या न्याक है चंगुडु वैशाख 16 गते निसे सोनेगले निषेधाज्ञा देशे बोल्ना वैचंगु कोभिड भाइरस लोया हुनी सोनी गए सोंगु जिल्ला ये यलो खोपे निषेधाज्ञा वैशाख 16 गते चाने झिन्निता इलन से जुइगु जुगुडु कोरोना भाइरस पाखे बच्चे जुइत सकल उडात सेन क्वाटुखे स्वास्थ्य मापदण्ड पालन या मागु खण्डय वगुडु ठुगु निषेधाज्ञा या झोले ये यलो खोप जिल्ला खाद्य पदार्थ व पसा पसा बाहेक या पसा त बन्द जुइगु जुगुडु नाप निजी लिसे सार्वजनिक यातायात न बन्द यागु कठ निषेधाज्ञा जारी यागु जुगुडु निषेधाज्ञा अत्यावश्यक सेवा या बाहेक फुक पसा व सार्वजनिक व निजी यातायात बन्द जुगु सी दुगुडु ठुगु कठिन मोडे धैर्य धारण या त विशेष प्राथमिकता बिया जीवन रक्षा यागु पाखे स्वेमागुडु निषेधाज्ञा हवाई यातायात ढासा बन्द मजिगो सी दुगुडु सी ढंगु जक गल्ती पाखेन जीवन समाप्त जुल ढासा आपल उडाटेगु तढंगु आखा लावनेगु अवस्था दु सुगा देशन तना बुखा भूमि प्रेमी रत्ला रजु अले बुखा चोमी सुगा रत्न सिन्द्रा कार्य वेका बुझा बुखा चया व बना जिते ग्वालिन्दिला हालस को इना पेजना सिना छुको थान ज्यान जनो बुखा दु कस जिमको सपटया थागु बुखा चुकाडी त इना पेसे इले बिले साफना लासला सैनिटाइज मास्क युज जना कोरोना पाखे बचे जित इना पेसे बजाको दिबा पाख्यो ने दिबा रुगा ठुवा उडा व्यक्ति जना वे बिजी ज्याजो उडा स जेजस गनचित न्यापय समस्याला मडुला न्यानेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौहे जाँच दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो डाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो कुसी बचाको डिबाडुका खाना सका छिन लस्कुसिन चना ज्याजो ख उडा सन जि ख चिकिन जन्याका नि बिगेन लादर टोक रेडियो पत्रिका चैनल सफरिको मेगा हार्या तरंग ज्याजो उडा सथा सथा उडा टेको गतिविधि उडा टेको मसिका उडा व्यक्तिगत बखलावले से वेक अफिस समाज बेचंगु योगदान चर्चा परिसर से यागु दौरान हुन्छ हम उडा व्यक्तिगत नेबेगु आ इ वगुला उडा से ज्याजो चिया लिपाङु बे पाखेउने लिपाङु बे उनीगु झोले ठौन्छ सिभिल इन्जिनियर अश्विन वीर सिंह तामाकार न
खलाबला ट्याक्टिङ छ वेका सिभिल इन्जिनियर जिया भूकम्प प्रतिरोधात्मक ठाउँ छेगु ठाउँ तनिगु क्षेत्रनिले सुखम बितायामा रहेको खे क घना छ वेगना प खलाबला व्यक्त नउजुल खेतला नेपाल ढाँचा त भूकम्पीय दृष्टिकोण सिके जोखिमपूर्ण लागु जुनि जठागु छेन्डेकुले सुखम बितायामा उडो वेगना पछि थे अवस्था सुख नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोण उल्टको क्याम्पु रहेको छैन ज्या खलाबला व्यक्त गुडु जास ठाउँ छ सम युवा व्यक्तिहरु थाहा वेक अश्विन वीर सिंह टामना काना पछि खलाबला व्यक्त नउजुल वेक बारे मेगु खलामा छ वेक बाख येनेवा का छ संस्था चाका लोक बाखै त संरक्षण यागु ज्याखेन वेक यहाँ न चना दिमा व्यक्तिगत जास वेक न पजुल खलाबला येने पाखे हुने ज्याजो उदास ज्याजो हे डकले दिपाम बो डकला पाछ लस्कु सेना चना ठुगु उदास ज्याजोया निसव जिन्चागु बोस सुबा बिगिनजी अवश्य न ठौ उदास ज्याजोया निसव जिन्चागु बो न्याकर जुनौले ठौ न छ सगु निरन्तरता ढामा उडा युवा व्यक्तित्व न्येबेको जोले अश्विन जी त न्येबेखन बिस्कको ठया ज्याना चना दिपमा सिभिल इन्जिनियर मलाई सिभिल इन्जिनियर अपना पाए भखा वे ढुका सगु अध्ययन अनुसन्धान एना न्याउन चना दिमो व्यक्तित्व थ चुनाउ छ गुठो पुन निर्माण यामा रहेको खे अध्ययन अनुसन्धान एना चना दिमो व्यक्तित्व छ ठौ न्येबेखन उसो न्येपुसो खन जुगा छि सिभिल इन्जिनियर याको झोले चाहिँ नि हान नेपाल ढाँचा तला भूकम्प या दृष्टिकोण सिके जोखिमपूर्ण चाहिँ ठा थाइ मलाई वला ख के ख गटे ख मलाई खनाबला अनलाइन सूर्य नेपाल जो देश बने जो है भुका नाप सम्बन्धित दु चीज टेक्टोनिक प्लेट्स दाइ उकिता चीज गेना थ्रीगु सान जो धाबले दुरी दिउने प्यादै नि चीज चुन्तनो जमिन दिउ प्याथे पृथ्वी दुने चाहिँ मेन्टल दाउ छ लेयर दे वो चाहिँ दूर थे वो दुने चाहिँ वो दूर गरगर दाइचौ दुका एकदम हिटेड अवस्था दे दुने दाइचौ हैन ची प्या चाहिँ सनी नि मलाई दाल छ अथे जिउ थो चुएचौ जिउ जमिन चाहिँ सरे जचौ दु कालान्तरे अथे 50-40 मिलियन ठ्याक्क जिन मसिलो तर उइल न्या चाहिँ इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट हो युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट लना अबले तिथि सागर दाउ दुख वो सागर चाहिँ नेपाली जन्म जु ख न्यू प्लेट त लवाबले चाहिँ गुजिचिनी नि ची गुजिचिना थावे छुन न्यू लकेबले अथे अथे था हो जुल तले हिमाली पर्वत डुटी वे कारण ख हिमाल पर्वत डु टिबेट अपासको ठाउँ वो फुक चाहिँ गुल्न ठनै छु भौगोलिक अवस्था दु वो फुक वे न्यू प्लेट लनाए जचौ ख आयु अवस्था वे चाहिँ वो न्यू प्लेट चाहिँ अब लगभग 25 सेन्टिमिटर एभ्री इयर इन्डियन प्लेट चाहिँ युरेशियन प्लेट पाखे नर्थ पाखे वना चुङदुरका चाहिँ अध्ययन के हुन्छ ल on average 30-35 सेन्टिमिटर चाहिँ वना चौंडुका क्वाना चौंडुका 30-35 सेन्टिमिटर ढाल ढाल तर लो वायु ख छकल चाहिँ सरे जुइ मुख छु बिस्तार सरे जुजु वन चौजु साल छ प्रब्लम मजु वला छौली मे त थाकतै जुल अले थाकतै अबले तक थाकतै गबले तक चाहिँ वो फिना फि मुख ले गबले वो फि फै मुख अबले वो सरे जुइ जुल वो सरे जुइले चाहिँ भुखा भयो धेरै ठुला 90 साल निसे जुब्दी चाहिँ कन्टिन्यू वे ख कन्टिन्यू वे प्रोसेस कन्टिन्यू जान्छ 90 साल वो ठुसिउ भुखा चाहिँ भचा लोकेसन वाइज न पाउ जुल आबो भुखा चाहिँ जिउ 1890 साले वो भुखा यो एरिया नाप चाहिँ मिलेजु ठुलिया खन नेपाल चाहिँ एकदमै उच्च जोखिमै लाग्यो मलाई एकदमै टप 5 वर्ल्ड टप 5 लाग सम्भावना भुखा यो सम्भावना हिसाबमा स्वेउ खस चाहिँ वर्ल्ड टप 5 अजन दनिका धनी वाला तो ल्याउ यो न्यू प्लेट त ल्याउ मदिउ तले दया त छ तो गुली कालान्तर त चाहिँ लान्छुनी अवस्था के अध्ययन छुटक थोला टाउटे हुनी तिनी ताले छो एजम्पसन चाहिँ सुरु आसिने हिमाली क्षेत्र चाहिँ अन भोखा म बौ ताई दे रुङला मलाई अन चाहिँ भोखा बोलके विनाशकारी भोखा बोइ ढका न त्यसमा निना ढका विलेज फेसबुक जुल थाइ बुखट हो अध्ययन अनुसन्धान ढाइ ढाइचौँ चिकमीलाई उना सम्बन्धी जुया ज्यान चौँ अध्ययन चौँ ठुक चाहिँ सुख आजको यो चिज हिस्ट्री स्वेव खस चाहिँ लगभग 80 नल चाहिँ 100 वर्ष ड्युरेसन चाहिँ छौ टप खा बुका छिथा नेपाल देश उकिन छि पूर्व पाखे चाहिँ 90 साले न पूर्व पाखे बोजुला ठुसिन पूर्व पाखे ख 1890 साले न ठो एरिया बोजुला पश्चिम नेपाल पाखे चाहिँ भुखा मो लगभग न्यास खुस दँदेहरू तरौँ भुखा मो एजुली पश्चिम नेपाल पाखे चाहिँ बुझा जोखिम योको टका चाहिँ थाइ मलाई 72 सालुसा तरौँ भुखा चाहिँ अन वेफुरिउ चाहिँ वदुका
धेरै अन अध्ययन 72 साले छ तरौ भख अन बोले कि ठिकै असर नेपाल न्यंके दे न्यंके लागि अवललाई येन पचा यको तपाई जुली थन पचा कम लाइला दिउ अनुमान ख तर ठ्याक जुइ ठठ्या जुइ रका टाफै अवस्था चाहिँ मरु गपाएर हौ भुखा भई मुल्ला अन वो डिरेक्टल टको उनी अवस्था दुई अनला आयु अध्ययन अनुसारला 8+ है भनिका 8 रेक्टर स्केल छ तरौ हे भनि त्यो अनुमान दुगा वन ठ्याक घेना उनीहरुका प्रेडिक्ट जक याउ ख ठ्याक ठठ्या जुइ रका टाफै अवस्था चाहिँ जिउ आटको जिउ वेबला सुनान पूर्व अनुमान या अवस्था छासी वो जिउ एकदमै जमिन 10-12 किलोमिटर कुए जिउ रिएक्सन होइन जिउ ख मुला सो अन्तको वना अध्ययन याफु आटको जिउ टेक्नोलोजी मर्नी दामलका सो ठ्याक्क गेज चौन्डु रका चाहिँ चिसो प्रेडिक्ट चाहिँ या मफुजुल अनुमान चाहिँ या फुजुल जुन मसी खला ढुका आ जिवे निर्माण मला ठाउको चाहिँ छेदेखियो अनि वे मला जे केनिटी मला खेतला आउ मिहा तिनी थौ धरहरा मलाई 22 तला धरहरा देखिरु मलाई जोखिम दाइचौंडु पुनर्निर्माण संरचना ज्याचौंडु तो गुलिन ज्याचौंडु भूकम्प प्रतिरोधात्मक ज्याचौंडु कि मर्सी गुलि अटिन गेटो गुल्न ततरौ गुल्न जिउ कन्स्ट्रक्सन त ज्याचौंडु उकि चाहिँ पकानो ज्याचौंडु पचा चिन्ता विषय दिउ छुरा चाहिँ जि मनु त चुनिउ छेन चाहिँ गुख उकि चाहिँ ज्याचौं मर्का तर मनु त ढक्लेको जोखिम होला थ चुनिउ छेन वय ख मलाई थ चुनिउ छेन दुनगिला थन नाप आना 72 साले भकपे मन्टे अवेयरनेस मो खगे खास सुख अवेयरनेस मो ए टाइमल काठकी त मनु त्यसमा सिरियसली मकाउ थे ताक जि चाहिँ लो मन ख 72 साल मो लो मन नुला यो क्वेशन लो मन किनला छगो छुप नाप अनुभव रु छौ जन सुरासिने उइले 2072 साले उडा समाज पाखेन छगो उडा टेकु छे गन गुगु क ठ छिति जुला रखा अध्ययन यागो छौ टोली गठन यागो ख उगु टोलीले छिन लाउ ख हजुर ख गन छुचु अध्ययन जुला उले यो कोठा जुला टिम डेका जु ख जी इन्भल्भ जु टिम चाहिँ छौ जिउ केलटवा किला ग पाखे व मरु पाखे चाहिँ जिमसँग सोइब ख वो सोइबले चाहिँ योको रहे चाहिँ आज वो कोर सिटी लाउ जुलिङ फुलाउ छे योको सोइब जुल फुलाउ छे निसा सोस द से सछि द स्यान्यो डेका तौ छे पकान पजाउ ड्यामेज ला जुया जुल तर योको रहे छे चाहिँ जि गुली एक्सपेक्ट यानो ख या छे गुली ड्यामेज जुइमा खरका उइसा कमे जु चाहिँ जि ट्याका त्यो क्यारेक्टर त छ भगो फुलाउ थिने गटेख अठे ओ सम्बन्धन तले मजुब दिगदु ओ कारण छ वो जी उडुङका यो दुवाला स्वेद न मला वो स्वेबले चाहिँ अध्ययन नयाँ न जी चाहिँ काष्ठमण्डप रिबिल्डिङ काष्ठमण्डप नापन सम्बन्धित जया अबले न जी योको चाहिँ ठुक्यु बारे फुलाउ अछि कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी बारे चाहिँ अबले योको अध्ययन याखन वो अध्ययन यानले चाहिँ जिन छुप पागल जल्दा छ जी पुर्खा तेस चाहिँ भुखा नाप भूकम्प प्रतिरोधी छे गेना देखियो रका छु चाको छु कि म चाको छु चाकै छु जुइमा जु विचार चासी वे जी पुर्खा पिन्छन भुखाला भुगेना वइचुङ जुल उ भुगेना वइचुङ अवस्था घेना याद कि चाहिँ जिउ छे चाहिँ दुनी मुखदियो चाहिँ वे गपिङके वो चाहिँ ज्ञान चाहिँ दु जुल विचेतन आउन तर वो ज्ञान चाहिँ नापा चाहिँ सिके दुया ख वो अध्ययन उडा समाज छौ जसना पुछले चुना चाहिँ वो अध्ययन याको जले चाहिँ उडा टेको छे उपति छि गनगन अध्ययन वेक पनि छे संरचना अवस्था चाहिँ गठित अब संरचना अवस्था चाहिँ छुछु बाहेक छौन्यु बाहेक चाहिँ यको रहे चाहिँ बायला चोने जु किसिम है दु अबले न नबा प्लाउ छिलेकोले चाहिँ ढलिङ तया इन्टरलक तया या सिस्टम चुकु तया या सिस्टम जु ठौने चाहिँ वो पिलर सिस्टम जु डिफरेन्स छु गुप्टी बल्ला गुप्टी बाला डिफरेन्स छु संगो पिगु नि छ छकमा होला डिफरेन्स चाहिँ होला वो सिस्टमै डिफरेन्ट होला छौर्यो चाहिँ लोड बेरिङ सिस्टम दाइछि छ जिगु पखा ख पछि अंग ख अंग लय लोड कायु चाहिँ जिउ पुलाउ सिस्टम चाहिँ वजुला वाल सिस्टम ओके उकी पजली पजि थाउ कि बारे तर जिसँग गु आठो कंक्रिट छेन्देकी वरिउ चाहिँ पिलर सिस्टम जुल उकी चाहिँ गु पिलर ख उकी चाहिँ फुक भा कायु जुलका बिल्डिङ यु पहाड चाहिँ कलम टेसँग कायु जुल उ एजुलिन चाहिँ वाल चाहिँ बच्चा कमसल दिएको छ जिलौकी वो जुया उकी फाइदा चाहिँ छुले ढाबले चाहिँ कस्ट वाइज बच्चा कमजुई प्लस अले चोनी उठाएन बच्चा अपोइ छासी जो अंग चिगो या जी साथी जो लिभिङ स्पेस चाहिँ बच्चा लिभेबल स्पेस चाहिँ बच्चा अपोइ जुल आ जिउ कोर सिटी जिसँग सोयो खसा चिची खाउ छेन्डु
मला जीवनशैली परिवर्तन जुइङला दापाइ थाइ मुखे दुङला एजुली मनुटे उखे पाखे ढल्के जाजो मनुटा चाहिँ वे कारण न थेन्जो बेउ छु पर्सेप्सन न छुरि राछ वो अंग वो छु छि पुलाउ छु टेक्नोलोजी राउ चाहिँ बमला छु उकी चाहिँ उ मानसिकता छौ चाहिँ दुका बमला थियो बिल्डको सत्य ख सत्य ढावे खसा मटेरियल युज क इनहेरेन्ट वाल युज क अंग युज क अंग वो पिलर कम्पेयर या खसला obviously अंग बचा बमला ख त्यासिन छियो अंग चाहिँ उकी चाहिँ युज क जोडाइ यन्त्र हुँदै मलाई वो हिसाबमा सोयो खसा चाहिँ इन्डिभिजुअली सोयो खस चाहिँ वो ख पकान पिलर बल्लै तर ओभरअल सोयो खसा न्यूली खासे स्ट्रेंथ वाइज चाहिँ म छारासी पिलर दिउ छु बचा थासे जग दैजुल अंगहरु फुक थासन दैजुल सो उकी बिउ जितगु सेफ्टी ख वो चाहिँ खासे पाइम ठुलमेसे खटाइ छ नले ठुलमेसे खला लान्छ नले चाहिँ आछि स छे मला गुना उडाटे से हना नौछे देखो छौ देफु हजुर नौछे देखियो गोसा देफु हजुर नौछे देखियो योजना देफु हजुर वेक अप इन द लास्ट सुझाव छ सल्लाह सुझाव त होला जु जी थाउला यदि डेके टेनो खसा चाहिँ छौ इन्जिनियर चाहिँ पकान तयार छ हायर यान्दिस जी अब जिसन डिजाइन एपले चाहिँ हायर है जी खनो चाहिँ तर छेडेकेले चाहिँ हैन ठेकेदारी भरे इन्जिनियर न पछु सल्लाह यही मुखु इन्जिनियर गुल्न नक्सा दिएको ख वो अनुसार बने जुइमु अपोठा खण्डो अपोठा जी स्पेशली रेजिडेन्शियल बिल्डिङ चाहिँ खनो चाहिँ वे प्रवृत्ति ख अले हैन वो न खगे इन्जिनियर लिबा हारेयारुङा चाहिँ म छौ डिजाइनरङा कस्ट है महानगरपालिका चाहिँ वो कस्ट युपिटी देवा उन्नुगा हना उते हारेयाला उ कस्टिङ दै अन वला पकान सर्वे या कस्टिङ ला इन्जिनियर ओ छे देको मिसाला पुलिमाला वो कारण न मन्टो बते हिचकिचे जो इन्जिनियर टे माउ खकी ज्ञानी अभाव मटाउ ख छि डाटे देवायु खन जुइफु तस्को योको देवा उनी लाई जु विचारला मखु छि छि छकछेन देख्दा करोडौं लाख दशौं लाख करोडौं टेबा उनी यो कम्पेरिजन छम इन्जिनियर त मन्थली हायर आछ 50,000 10,000 20,000 टेबा बिट बीमा लिउ ख मलाई वो कम्पेरिजन याउ खसा खासै योकोला मखु तर मनुटेसँग छा मयन चाहिँ जी मसिला मलाई तर वो मया साथ कि छिउ छुरी राछ छि वो इन्जिनियर सम हायर याना छेडेकी 500 महिना लागि ख 1 लाख भन्दा 1.5 लाखै भन्दा तर वो छेन्डुसला छु करोडौं वो उपाखेन अच्छी इन्जिनियर चाहिँ छेदेखिले हरियान्डी मार्का चाहिँ छि खन हेट्न दिला तर छ हरियान्डी मा आउँछ गनगन चाहिँ इन्जिनियर टलको फाइदा जु छेन्डनी मेस्त छेन्डनी इन्जिनियर फाइदा चाहिँ के जु दाबले छु चाहिँ इन्जिनियर फाइदा चाहिँ गु किसिम जिङ खना दाबले यदि इन्जिनियर गु डिजाइन बिउ वे अनुसार देखियो खसला छु प्रब्लम भन्त तर इन्जिनियर बिउ अनुसार ठेकेदारी भरे टोटियो जुल छिछेन्डेका चोंदु छिला छु मुसि हुन्छ टेक्निकल खला छि मुसु ताबले ठेकेदार यान्चो जे ठीक ख कि मुखुटी होला स्वे माल्नी मोनिटरिङ उकिउलाई छौ माला प्लस छेन देख देखु उनले छु बिचामा याउ छु अवस्था न प्याएफु छु प्रब्लम वेफु मलाई प्रब्लम वेबले न इन्जिनियर इकोनोमिक वो सेफ सल्युसन बिट चाहिँ ज्यावेका तर गुलिना ठेकदार बिसन छेले ज्यान चाहिँ वेक अप बिसन जिमसँग सियो इन्जिनियर मा जिमसँग सियो रै ठै यो चाहिँ भर्सन त निन्दु ठिकै छ रे ओके सुपिन देफु जी वेक अप बिसन मस्युर गा चाहिँ जी दैट नो नो मखु तर वेक अप बिसन फुकला मस्यु तर कारण चाहिँ छुका बिल्डर देसा ओ ठेकदार बिसन चाहिँ बानमा ज्यायो का चाहिँ इमे ठै प्रॉफिट गेनिया त ख वन पकान खेफु तर उइसान जे खनो चाहिँ नलेज अभावै ख जैसे डन्डी चिउनी से का नुबी मसे डन्डी चिने बि डन्डी चिउने प्रोसेस यो क्वेशु मेन्टालिटी चाहिँ छ जान जिम नेपाल चाहिँ थै अनु चुनो ख आटको चले जचौं आछा वा चेन्ज आमल त्यो मेन्टालिटी चाहिँ यो को ठेकेदार चाहिँ खना तर अब नभयान चौ ठीक जु जसला जिस थैयर गा थै चेन्ज आमल गा थै म पनि ठीक म जा त्यो ख आन वे ठीक म जो गा सिकन जिस वे प्रविधि चले चुन्यु खसा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ स्पेशली कंक्रीट चाहिँ छा प्रब्लम चाहिँ दाबले जिउ पिलर एरिया बिल्डिङ एरिया कम्पेरियरले एकदम कम जुइ सो उकी स्ट्रेंथ एकदम अपोज जुइमा मलाई उकी स्ट्रेंथ जको मुखु डक्टिलिटी राइजी छ डक्टिलिटी दिउ चाहिँ वो डिस्प्लेस जो किता नेवा बसन छुडा उता पचा द बायो न्यू पचा वो चाहिँ सरे जुइ रामलका भुखा बेले सनी नि वो सनी ख वो गुल सनी उ डक्टिलिटी राइका गुल तको सनफु वो डक्टिलिटी राइजी छ टेक्निकल भाषामा देउ खसा वो डक्टिलिटी लागि न जिस डन्डी सर्टेन प्रकार तेमा
ठ्याट सर्टेन थासे वो मयात कि चाहिँ कोल्याप्स जिउ अथवा डुनाउ चान्सेस यो जुई प्लस हान अब कङ्क्रिट यो न स्ट्रेन्थ छैन एको परपरे जुई गेना कङ्क्रिट याउ ख गु किसिम या बालको कम्प्याक्सन याउ डुमहरू वाल सिस्टम खस वाल यो एरिया अपो जुई छठा सिंसा खासै पाइमखु र पिलर सिस्टम चाहिँ छठा सिन कि उकि यो कोइ पाइका छासिङ वो पिलर यो एरियालाई कमजोरी जिउ ठुलो चाहिँ अपो पिलर चाहिँ 12x12 पिलर मलाई टटर पिलर देखि मार रहे कि गे ख पिलर छे एरे स्या पिलर देखि ख कि चाहिँ पिलर संरचना चाहिँ गठेटु पिलर यो संरचना चाहिँ गे रास वो चाहिँ जिउ 12x12 त्यो न कारणहरु जिउ मिनिमम 9 इन्च जिसँग बीम यो चौडाइ 9 इन्च वो बीम चाहिँ ठ्याक्क कलम या डुनेलामा सिठे टाउ न यो थासे या सिठे त्यान देखि वो चाहिँ खास त्याउ खस याम जु उकिन वो छ वीक पोइन्ट बने जुइका मतलब वो ठ्याक्क बिचे लाकिउलाई चाहिँ वो 9 इन्च बीम खस चाहिँ 12 इन्च पिलर यान टाउ चाहिँ वो कारण ठुले वो सो टेक्निकल खन जिन भति छेदेखि अनुभव जुनि वो छ जु नेसा जि तै छ ठुले छेदेखि र्याप ढलान नगा चाहिँ पुरा क्वेर हाटी पिलर या नगा न पुरा ढलान या सिस्टम वो चाहिँ गुल्टेको बालाउ ख गे ख ठुले अपोड चाहिँ चिचिरौ छेन पुरा मसला पुरा जाकाए ढलान एभ्री चिरौ छेन चाहिँ स्पेशली र्याफ्ट उनी कारण चाहिँ छुरा छ वो हाटी पिलर तेरो था गइमखु एजुली चाहिँ राफ्टे वसा वनि ख चिरौ छे चाहिँ तरौ छेन अरे गन चाहिँ चिचिरौ छे चाहिँ हाटी पेल्टा डबल टाइबिम न टाइबिम दु ओ डबल टाइबिम ला न्याउ छेन्डेको छ न तेमा चिरौ छेनको मु ततरौ छेन तेमा वो चाहिँ जगैट न छडी याउलाई चाहिँ क्वेन टाइबिम तय ख जग गुल्टो को आनीमा छ नर्मली छेन्डेकिले काठमाडौँ खला खस मिनिमम न 5 6 फिट पाउँछ गाका तर वो थाहा सोया फरक जुइफु तो फुक जिसमा भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक हिसाबमा खलान्छ हजुर हजुर अब थाहा सोया वो डेफ चाहिँ थाहा सोया फरक जुइफु मलाई गन उसा अपनो मनमालफु चागे छु उकि डिपेन्ड हैले जियोलोजी न अडिन यामा हजुर अब वो यामा होला खतर नेपाली प्रि खलामा छ अझै दुनिया दुनिया प्रि खलामा सुना चाहे अडिन न चाहिँ छेनेक छु खनिमरु वो गुल्टेको आवश्यकता दु जिउ चिचिखाउ छे खसा चिखाउ छे रे हिसाबमा नि 4-5 तल तक 3-4 तल तक खला न ल खसा वो चिस अपास को यामो तर कोर सिटी न चिस सोयो खसा 8 तल 9 तल छेन्डेका छु अवस्था दु आयो अवस्था अबा खाउ छेन्डेक्यु खस चाहिँ यामा तर यान्जौ अवस्था चाहिँ के याद के छु फाइदा जी ओके याद कि छौला छु जगे बमला छ छु छे obviously बल्लाई मुखु जुल सो जग जी त बल्ला के त छुयामा दिउ चाहिँ वो अदेन सिरे जुल वो अदेन मया से जी नर्मली देखु छ वो मगा न फुनी गाये मुखु र गा ट्याट नला मुखु तर मगा फु जी मसिला गाकी मगा दिउ जी के आइडिया मन त कोरे खला खसा उडा टेबरी खला खसा गुमेसु चाहिँ दुयाना जग्गा दै छु नि गुमेसु चाहिँ 1 पैसा जग्गा दै छु नि गुमेसु चिरौ जग्गा दै छु हजुर वेक अप चाहिँ छेन्डेकी त सुरुवात निसे खला मासा गुको ठ यामली बुडागत रूप पठाइदिछ छुटु यामली बुडागत रूपमा ढा खसल दक्ले पहिला छम आर्किटेक्ट हायर याना गाउँ छेन्डेक्यु ख यो नक्सा देखे माला अब रुंका छ इन्जिनियर स्ट्रक्चर इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर था वना ओक्यु स्ट्रक्चर डिजाइन अब डन पिलर गन थियो गपागो पिलर थियो बीम गपारौ थियो वो डिजाइन जुजुल वो रुंका जिउ वो फुक सिरे रुंका चाहिँ नगरपालिका वना ओक्यु नक्सा पास जुजुल नक्सा पास जिरुङका चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन सुरु आउँछ ल कसो सुरु आउँगा चाहिँ नाता छिराथे सम मोनिटर तेमा तस भाला जो रिकमेन्डेसन चाहिँ तस भाला आयो हो कि चाहिँ ठेवा बचा उनी ख तर कि बेफाइदा चाहिँ सुन्छु बेफाइदा चाहिँ जिमको फाइदा चाहिँ जिउ चान्सेस तिस ज्याले अपोड हैने ठेवा चाहिँ उल्टोलाई ठेवा चाहिँ अपो जगे उनी कारण छुक जगे झैको ठेवा खर्चे मलाई अले मेट्रोले झैको दे अनि ज्याउ चार्ज न हाइ जिउ कारण छुक वो के खास कारणले जिउ काठमाडौँ चाहियो अवस्था हैन न ख जिउ काठमाडौँ चाहियो चाहिँ त्यसको बल्लाउ चाहिँ मुखु फाउन्डेसन हिसाबमा सोयो खर्च चाहिँ वो जुली हैन भन्छ ततरौ फाउन्डेसन तेमालिउ अवस्था चाहिँ दु काठमाडौँले चाहिँ एजिया न पता यो कोटे उनी ख तर नर्मली न्याथा विश्व न्याथा न सोसा अलमोस्ट 40% जिउ टोटल स्ट्रक्चर 40% अन एभरेज चाहिँ जगे हुने
चाहिँ जग बला सतिनी जिउ छेम्बला जुल स्पेशली कङ्क्रिट स्ट्रक्चर चाहिँ जिउ छुरिरहेछ चुवे ढुङ्गा जिउ ढलानिएको दैमुख हुन्छ पिलरलाई चिचिरहुँजी एरिया वाइज स्वेबले एजुली न ठेवा कमेजहरू ख झिसँग वे लोड बेरिङ सिस्टमै वहाँ चाहिँ वो उलिमसी पाइ चाहिँ मका फाउन्डेसन हो चुवे छे चाहिँ गएको ठाउँ देखि मैले लोड बेरिङ सिस्टम देख्यो कि छिन हाटे पिलर सिस्टम देख्यो 3-4 तल त खसला लोड बेरिङ दिएको छैन म पा उइसा चुवे वन त चाहिँ लोड बेरिङ थाने अवस्था चाहिँ मरु मलाई तर 3 तल 4 तल तक देख्यो छु मनसाय खस लोड बेरिङ दिएको छैन म पा भूकम्प डिस्ट्रिक्ट ने हाना झेल्या 72 साले भका बोले चाहिँ गयो कोठा छे चाहिँ अपर नुकसान छ यो दैथे नुकसान जु छेरियो चाहिँ पिलर सिस्टम वाला ख उकिन गयाउ दास छेरी चाहिँ पसतै टाउ छेट छेरी चाहिँ खाली जु योको वाल मरु यहाँ छे चाहिँ योको अवस्था चाहिँ ख अहिले छेली चाहिँ घुमेको विषय चाहिँ छे चाहिँ गोटे टटको ट्याङ्की टटो आइ ट्याङ्की न छे संरचना गुल्टेको बानै पाम्रे जगे तैदियो म झिया कोइ ठंगले अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की देखि छ उकि ना खासे उकिला भय लागि अहिले घना चाहिँ झिसन नो अझै मेबी भूकम्प प्रतिरोधात्मक खलाउलन छ ठुए ज्याजुले कुलत न तुलार न पर्न खला मलाई नउले वेकन छुराइदियो छ नि घना टुङडु वेकै अध्ययन अनुसार चाहिँ वेकन घना छे नजिकै टुङडु छ ओ टुङ उठा न छे संरचना जिमको भटके छुए जिमको रह्यो ठ्याउ न खञ्यना त्यो गुल्टेको सत्य के अनि उले चाहिँ वो भोकाबले फिफको ठाउँ है अनि वेबको एक ठाउँ छेलाई मको ढाउ न खञ्यना उ के ख वो चाहिँ जी अध्ययन यानो मन त कोही बारे जी मसला तर वो फि ठाउँ दियो हिसाब चाहिँ वो लिक्विफेक्सन दाइ जी छ भोकाबले चाहिँ छुरिरहेछ यदि फिडुपट्टि फियोको दुध चाक दु कि चाहिँ यदि जिउ अन्डरग्राउन्ड ल दे वो चाहिँ स्याचुरेटेड ख लख जान्छौँ फिउ लेयर दुसा चाहिँ भोकाबले चाहिँ छुरिरहेछ ऊ कि जिउ लखेला प्रेसर लाग्यो ल लख प्रेसर वो प्रेसर यहाँ चाहिँ वो होल फिफुको लथे ज्याबी छ सो तरलीकरण चाहिँ दाइ उकि त लिक्फेक्सन दाइ चाहिँ छ उकि त चाहिँ अब तुन हेल्प चाहिँ याफु उकि जी अध्ययन यान होला मन त मलाई उयो जग्गा जिन थुकी चाहिँ खासै मसला छिन्दैगिलो चाहिँ ढक्ले टर हुन्छ चाहिँ अपोज संरचना भोटे स्वानी नै याक्न उनी खमला झ्या स्वानी चाहिँ गुकुठ बल्लाके डेकीमा खकि मको चाहिँ अपोज चाहिँ अजिन एकको सोइले चाहिँ अपोज हैन संरचना स्वाने अपोज संरचना सिन्यु झ्या चाहिँ स्वानी डेकीले चाहिँ हेल्थ केयर यान्छ भन्छ खान हैन ठिकै छ छु वो चाहिँ पकान ख चिस स्पेशली पिलर सिस्टम चाहिँ चिस गुकुठ स्वाने डेकी पिलर बिचे छौ बीम तया वो या साथ कि चाहिँ जिउ छुइराछ गु पिलर यु हाइट ला कम बच्ची जुल्नी अब पिलर यु चाहिँ छुदिरहेछ छिउ हाइट गुली कम जुल वो पिलर उली लोड लाइगा उली अपो लोड लाइगा होला दासर कि जिसँग गर्न स्वानिँदै अनला अब बच्चिरहेको जिउले उकि चाहिँ मेउ उकि लिको चौपट्टि गु पिलर ख उकि सा 4 गुना अपो लोड लाइगा उकि अब 4 गुना अपो लोड उकि लावे साथ कि वो फेल जो चान्स ल अपो जुल चाहिँ गरिरहेछ भोका बोल कि स्वान टल्याउनु चौकसे जोन्यु ढाइ तर स्वानी संरचना वो चाहिँ आज पुलाउ लोड बेरिङ छैङलाई चाहिँ ख पिलर युलाई चाहिँ वो पिलर सिस्टमले छि यदि भोका बोल लाछ कन्ठा चुनि छ सुरक्षित पिलर लिकल लाक यदि बालको देख त छे खसा चाहिँ पिलर लिकल लाक चुन्यु चाहिँ ठीक हो जे चुनि अथवा के चुनि नु छे चाहिँ भोकाबो टाइम है यदि नु छे सुन नु मलाई नु देख नु बालको डिजाइन यान त छे खसाला झ्याठा चोसाना छु पाइ अब थरे जि रगा जि ढाफु अवस्थाला मन त तर बालको डिजाइन यान त बालको कन्स्ट्रक्सन न बालको यान त ती छे खसा चाहिँ कि छे दुना वे दिउ थन भे चाहिँ काम होला चाहिँ चिस डिजाइन चिस अर्थक्युलाई डिजाइन याबले दिउ छु वो सेम मसंको सेनिया मुखु रगा डिजाइन चाहिँ चिस या मुखु दुना वे मुखु त यो ग्यारेन्टी चाहिँ चिसँग बिफुका अवश्य न उको ठया संरचना फुक्को उडाटे सन देखि फेमा देखि कामना ज्याजो उडा स पाखेने न जुनु ल ठौ दिस छिनाप भोका बेले गुकुठ छिन देखि माली अले भोका बेले छि गुकुठ बने जी छे संरचना के ख पटि छ खलाबला न्याका बाग खलाबला ब्याका नेनामी भाजु मेजु बिन्छ ठिकै फट दैको आशा फलसन काइछ न जी आ ठो स्वयं मेउ पाखे छि पटि छ पाखे हुने छिगु चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य पाखेन उले हेरु छि जुम व्यक्ति जुल लिसले छि आ इन्जिनियर ज्यादा इन्जिनियर पेसा तर
저거 메고 바카 니니와라 아유 저거 상사에 나야 거ठा나 지야 좀도 어때 수가 그나 니어 그나 바카 거니 원하는 노 거ठा야 지다 저거 파운드 어to 그룹이 나 니니와라 니부서나 바카 니니와 나야 거ठा나 지도 혹시가 지우토 바카니네와가 चाहिँ खास ठो चाहिँ जी फुखा नपे सम्बन्ध दु फुखा वे ढुङ्गा चाहिँ कास्टमन्ड मर्स त चाहिँ देखे मलाई दिउ खे चाहिँ क्याम्पेन टु रिबिल कास्टमन्ड प्रकार छौ जनस्तर छौ क्याम्पेन चिज अबले सोसपुज रूपमा वो ख वे क्याम्पेन चाहिँ जिन आबद्ध ज्या चाहिँ ज्यानो छोले चाहिँ अन चाहिँ झिस मर्स त नप सम्बन्धित ट्यान्जिबल भौतिकलाई जुएजुल तर इन्ट्यान्जिबल अभौतिक चाहिँ हेरिटेज जुले माला वन्यु चोले चाहिँ अन गुठी जुल जात्रा जुल अले ऊ नाप चाहिँ ऊ नाप रिलेटेड मर्स त रिलेटेड बाखा त न यो को लुया वाला मलाई अले वो जुई ढुङ्गा चाहिँ अथवा बाखा न कलेक्ट या मलाई त्यो हिसाब चाहिँ डक्ले सुरी चिसँग चाहिँ वे क्याम्पेन टु रिबिल कास्टमन्ड पिए छौ अङ्गय रुपे चाहिँ बाखा नेनेवारगा चाहिँ प्रोग्राम त यान उजुल वो चाहिँ चिसँग अबले न्याउखु प्रोग्राम याना वो चाहिँ मर्स त नापजकै रिलेटेड खत नाप रिलेटेड ज्या चाहिँ चिसँग बाखा अबले चाहिँ न्यान्यु ज्या चाहिँ यान उजुल लिपा चाहिँ अब मर्स देखियो ज्या चाहिँ आठो कासम रिबिल्डिङ कमिटी वन्नुगा चाहिँ डिसब्यान्ड थियो जुल ची चाहिँ मलाई छु पास्पी आठ अनि वो क्याम्पेन कमिटी चुना ज्यान हुँदैन जी लगायत मेमेपी पास्पी चाहिँ थै ज्या ल्याउनु जुल अहिले वो जिरुङ्गा भचल लिपा चाहिँ बाखा नेनेवा चाहिँ हानो कन्टिन्यू या होला त्यो चाहिँ छौ पाँच मिनट बिच सल्लाह जुया छासी जिमसँग छु अब कस्टमर नप रिलेटेड बाखा त यानले चाहिँ छौ रियलाइजेसन चाहिँ छुजुलले ढाबले चाहिँ छिउ हरेक ठा हरेक जात्रा होला हरेक ठायुना जात्रा छिउ टिसा वस हरेक यो छौ न छौ बाखा चाहिँ डुची के वो हिसाबमा चाहिँ वो बाखौ हिसाबमा एकदमै चाहिँ धनी धामलगा न्यक बाखौ यो हिसाबमा चाहिँ एकदमै धनी लोक बाखौ अहिले ठो चाहिँ कास्टमर पिउलाई झिस यहाँ तर मेरो गुलीमसी बाखौ गु चाहिँ झिस सिए मस्युनी मलाई हानो छुन दुरासा आयो जेनेरेसनलाई डिजिटल जेनेरेसन जुल झि बाजे अझै पिन्थ्यो वो जेनेरेसन पी मुखुबले ची बाजे अजी वो छे पिनु गु इंटरेक्शन खा वो न कम जाउन चंदु जी तक जी यो जिम पास पिनु जेनेरेसन तक न जी चाइल्डहुड लुमन के खस चाहिँ उकी बाखो पकान दै जानके ठाको या जानके माबले बाखोको न्यू जुल्ला मलाई मोडेल मेस्ट बाखोको न्यू जुल्ला अथवा स्वस्थानी यो छौ छुन रिलिजियस वे यु अन्डर बाखोको न्यू जुल्ला जी लाइफ चाहिँ बाखो यो मचबले चाहिँ स्पेशली तरी जुइङकाला थय लाइफ बिजी जु जुल मचबले चाहिँ बाखो यो चाहिँ जिउ लाइफ नभई एकदम सफु दु जुल आयो जेनेरेसन चाहिँ वो एक्सपिरियन्स चाहिँ क्यामफु खला दिउ न छौ जिमु रियलाइजेसन जुल मलाई एजुलि आठो झि बाजे अजुको जेनेरेसन ख वे पि मर्यावन किला त बाखन वे कपि न पन तनाउने जुल एजुलि त बाखन चाहिँ डकुमेन्टेसन यामा त्यो हिसाबमा चाहिँ जिबि सुरी गुम चाहिँ चाहिँ चिमडु सुरी चाहिँ गुम पासपि मिलेर चाहिँ थो एज अ भोलन्टरी चाहिँ सूर्य नौख आटक चाहिँ चिस लगभग 20 वटा टी बाख चाहिँ कलेक्ट याद अथवा बाख चाहिँ कलेक्ट याङ जिमु चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ बाख कुनै ट्रेडिसन याते कन्टिन्यू याउ ख मलाई एजुली आठो पेन्डेमिक जुइ न चाहिँ कोभिड वेभ न चाहिँ चिस चाहिँ छठावना उठासे चाहिँ छौ जी पहिला गेना बाख करिन गुरुकुल सेटिङ बाख करामी चुए चना कुए चाहिँ फोकस सुगली बाख न्यन्त चना वो अले
बाखं पा इना फुक याना चाहिँ जिसँग यान्चनो ख बाखं चाहिँ मलाई जिसँग चाहिँ बाखं जग कलेक्ट या मुख्य बाखं कोनि गु स्टाइल दु वन जिउ हेरिटेज खन्छ वन कन्जर्भियामा त्यो हिसाब चाहिँ छि लगे जसनो ख तो आधिकारिक रूपमा डरला जुया लगे जो समूह खट वा यामार गाछ हुन त सुरीला यामार गा जगे वनो ख मलाई त रिसेन्टली यो कुमर्नी छि चाहिँ दर्ता चाहिँ ज्योदु चाहिँ जिसन छु रियलाइज गर्न दासा ठुकी त यदि ताई तको यंक्यु खस चाहिँ छि चाहिँ फर्मली वनमा त्यो छ रियलाइजेसन न जुल भोलिन्टरी जको जाएन छि ताई तको चाहिँ वन चाहिँ फैमखु चाहिँ फाइनान्शियल न वइ फाइनान्शियल कन्स्ट्रेसन चाहिँ योको कन्स्ट्रेस त दै जुलिन चाहिँ चाहिँ जिपी दर्ता चाहिँ जुइदु न अवश्य न छको नेपुसंगु खन थौ कुले दटा इन्यर जुयाना नेपाल भाषा साहित्य ख अथवा जिसन yana ओइचंगु बाख हनन यनि मा दैगु आजुजना वेक अप इन बाख यनि वा दैगु पुच देका बाख त हन रिभाइभ याना नुगु पुस्ता पिन कनिगु गु आजु वेक अप इन गु छिपकिमसा काइचंगु यको सुबा ठुजा ह्याब्ले निरन्तरता जिमा दैगु काम ने से ज्याजो लिपाङवेले छको न्यस जिन्तै छना उडा समाज न्याका चंगु ठो उडा से ज्याजो चाहिँ कटिता छिन yana के मनिना ठिकै बारस गर्न जी न्याना पकाउने यहाँ फुक चाहिँ आटक न्यानो मर्ने तर गुङु चाहिँ न्यान्डो न ठो चाहिँ एकदमै बालाउ इनिसिएटिभ ख उराते बारे थो जानकारी बिउ हिसाब हो चाहिँ एकदमै जी चाहिँ एकदमै पोजिटिभली बालाउ टाका थो यको सुबा ठण्डको जाया ठगु नुअ ख लिसे भूकम्प प्रतिरोधात्मक थे उगुठन डेकमा व थपसेन छु ज्या खय बारे जिम्दा बच्चा खलासा ठगु नुअ ख जिम्दा कना ज उडा सहित इ ब्याटिल यको सुबा छिटा न यको सुबा यको सुबा छना सिभिल इन्जिनियर अश्विन वीर सिंह तामाका जोयाटा वेकना ठगु नुअ ख जिरा पंगदिल आ ठगु छेदेखिले गुगुठन डेकमा छेदेखि चुस्कन बिचायामा इन्याटेको भूमिका चुजिरहेको जानकारी छिकिन बिटा जिपि टालाटा धैगु आशा फलस कासे निसे कने निसे गुआ नेपाल सरकार निषेध आके जारी आगु कोरोना या हुने जी आ छे चुनावको हन बाट्यात्मक अवस्था जीवन हने वगु खयात मनने से जे आ छे चुना मामुख प्या मौना छिनछिने साउ लासिला मास्क सैनिटाइजर प्रयोग हैन हन ठक बचे जित इना पेसे होय जाजो स जीविका लादर न पायो निको उजा फन चनको जुला हन मेगुवाले मेगु गतिविधि जना वेगु जी आइटबा सुभा जेमा भा सुचिता वा सम्बन्धी समस्या दु वाशेगु ने मयगु